Assalamu alaikum, sayılı seyirciler. Haberler canlı yayında stüdyoda Elvina Halilova ve bugünkü yayınımızda men sizlerine böyle haberlerden tanış edem. Uydurulgan Hizbut Tahrir davasının Aluşta gruppası bir sene hapishanede tutulmakta. İşgal edilgen Kırım'a su verilmeyecek. Amerika Birleşken Devletleri'nden Kırım'ı azat etmeye çağrısı. Bir yıl evvelsi işgalci FSB Kırım'da bir sürü tintuvlar geçirdi. Neticede 8 Kırım Tatarı tevkif edildi. Onlardan 4'ü Eldar Kantimirov, Ruslan Mesutov, Lenur Halilov ve Ruslan Nagayev terrorizm maddesi boyunca uydurulgan davanın Aluşta gruppasının iştirakçıları oldu. Tevkif edilgenlerini Rostov'a avuşturdular. Bu yıl içinde siyasi mabüslerinin akrabalarının yaşayışı nasıl değişkenini geliniz seyreteyik. Albar boşap kaldı. Albar bomboş. Sabah duram. Albar'a çıkardım. Bir yıldan beri uçlan yok. Sabah duram ağlayayım. Oturup Albar'da o yürüyen yerlerde yürüyeyim. Только воспоминания. Ну, для мамы это очень сильный удар, потому что она у нас и так больная. И вот этот стресс, который она получила, за этот год ее съел. Вечером как-то один день собрал всю семью на семейный разговор и попросил детей, если будет в нашем доме обыск, чтобы они вели себя достойно, чтобы они не плакали. Если бы Башка вернулся, я бы ему сказал, что я его очень люблю, я по нему очень скучал, обнял бы его и больше его никуда бы не пустил. Сейчас в таком подвешенном положении, что у нас вся радость пополам, да, вот был байрам, но каждый раз вот мы вроде радуемся, как раньше, потому что это байрам, который Аллах нам подарил вот такие радостные дни, альхамдулилля, да, в окружении тех, кого мы любим. Но то, что с нами рядом нет нашего любимого мужа, отца, это все равно эту радость приносит горечь. Мы остались одни. Старая мама, у него 85 лет, со мной. Иногда сидит, думает, плачет, как дальше быть. Сына ждет. Каждую минуту про него вспоминаем. Сидим, про него вспоминаем, стоим про него, ходим про него. Его считают организатором террористов. Он организовал только праздники. Никому плохое слово не сказал. Всегда всем помогал, посещал суды. Мы хороший, добрый человек. Такие люди очень мало в жизни. Лучшие из лучших ребята. Страшно. Мне страшно, когда я думаю, сколько лет последует, какой может быть приговор. Вот это страшно. Моему мужу 56 лет исполняется. Вот через 3 дня у него день рождения, через 4. Я знаю, что он выстоит, он сильный человек. Я знаю, что он спокоен, силен. Я очень волнуюсь за его здоровье. И абсурдная статья. Это страшно. Терроризм. Терроризм – это когда погибают люди, это кому-то вред нанесен. Физический, какой-то масштабный вред. Мой муж самый добрый человек на свете и самый отзывчивый. Алуштадaki işgalci mahkeme İmam Yusuf Aşırov'ны kanunsuz missionerlik faaliyetinde kabatlap ona 5.000 rublelik para cezası belgiledi. İmamның advokatları bu karar işgal etilgen Kırım'da musulmanlarga karşı baskı dep tanıy. Его привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 5000 рублей за незаконную миссионерскую деятельность. Естественно, мы не будем обжаловать это решение суда, в частности, Европейский суд по правам человека, где мы будем говорить о том, что до сих пор в Крыму происходит притеснение на религиозной почве.
Украина тәлікесізлік қызметі Русия istihbaratına çalışkan Ukrainalını yakaladı. Bu vaqta Moisesyanın matbuat қызметі haber etmekte. Kuvvetçiler adamның Rusiyaga barganda verbovka etilgenini belgiledi. Rusiyada ona sumrık lagabı koyulgan. Kharkiv vilayetinde o bölgedeki arbi kısımlar hakkında malumat toplagan. Erkek Rus istihbaratına gizli malumat teslim etkende tutulgan. O devlet hainligi maddesi boyunca qabatlanam. Украина баш назиры Денис Шмыгаль Қырымға Шимали Қырым каналындан су берілмесі меселесі шымдылек Украинада күн тәртібінде олмағанını білдірді. Бұны о 100 күн үкіметте матбуат конференциясы вақтында ifade етті. Қырымға су берілмесі ақында лав жүрсетсек, өзіңіз көресіз. Қырымға су берілмей. Яғни оның физик олар берілмесі имкансыздыр. Чүнки суны да екеге бөлмейджекміз. Шимали Қырым каналында су берілмесі меселесі бүгін күн тәртібінде жоқтыр. Русия Федерациясы Қырым üzerindeki контрольны Украинаға қайтармақ керек. Америка Бірлескен Devletlerінің девлет катибы Майк Помпео 2019 елында діни ақларының вазиеті ақында еллық хесабаты вақтында Қырым ақында лав жүрсетіп, ишғал етілген ярымадада қанунсыз тұтылған сияси мабуслерінің азат етілмесіне чағырды. 2015-тен башлап Русия бинлерде Қырым сәкеніне арби хуветлеріне қызметке чағырды. Бұны япмаға істемегенлері сеп жинай месулетке чекеле. Русия ишғалге қаршы алғанларға басқаны тоқтатып, қанунсыз махкум етілгенлеріні азат етмек ве Қырымны Украинаға қайтармақ керек. Қырым Украинадыр. Украинада бір күн ішінде 689 инсанда коронавирус таздықланды. Бұны Украина сағлық сақлaf назирі Максим Степанов хабар етті. Бұнен бераберлікте назир мемлекетте базы тәдбірлер көрсетілежегіні илан етті. Ама бұл тәдбірлерінің насыл олажақларына ачықламады. Хаста сайысының артмасыны назир Украинада тәлікесізлік тәдбірлері бежірілмемесі ве шақси хору васталарының қоланылмасынен аңлатты. Такого антирекорду в нас ще не було. Böyle antirекордымыз да olmadı. Hatta aprel ayında da kıyın vakitler olganda hiçbir kere 689 hasta kayıt edilmegen idi. Etrafta olganlarga bakınız. Hepimiz karantenden çıkıp COVID-19 tehlikesi sanki yok gibi davranamız. Rakamlarga bakınız. Geliniz biraz dikkatli olayıq. Кезлевде 75 кіші карантинге қойылды. 53-і ерлі хастаханеде ятқанлар, 22-сі де хастаханеде çalışқанлардыр. Тіп Моисесінде COVID-19 тарқалмаса қында бүгін ишғал етілген Қырымда сөзде Роспотребнадзор башының муавені Дмитрий Крутиков хабар етті. Кезлев хастаханелерінің хадимлері мартының соңында ишғалжы үкіметке мұражат етіп, оларға кереклі қору васталары айырылмасыны ве коронавирус хасталарының çalışқанлары үшін қошма пара берілмесіні талап еткенеділер. Ишғалжы мемурлар есе бұл меселені аледа чезмеді. Ишғал етілген Қырымға Русияден келгенлер үшін мejburi обсервация лягу етілежек. Украина яда четелден келгенлер есе евелкі кебе мejburi карантинге қойылажақлар. Коронавирус тесті де ендіден мejburi олмаса да вокзаллар ве авалиманларында инсанларының сыжағы өлченележек деп хабар етті Қырымның ишғалжы башы Сергей Аксенов өзінің Facebook сайфасында. Айны заманда карантин тәдбірлері емшатылмасы вақтында ярымадада да коронавирус хасталарының сайысы кенеде артмаға башлады. Бүгін ярымадада 25 кішіде коронавирусы таздықланды. Бұнені семен сағлықлашам Facebook сайфемізге қошылыңыз ве бізілеуіңіз. Көрішкенже.